kahuri lapen kacharbo abi pinpen parpon kasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen itu Assam lo Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen national lo President JP Nada lapen itu state lo President Oves Konita lapen Dadak East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kadong kami BJP kating mo na kanan kecing si nilihin yan alam ni kung hang sitame choro par piglo lapen itu labangso ay election na ho Dr. Himanta Biswa Sarma, Chief Minister of Assam, alang li sidul bangke. Typing ang mong. Sitame alang li Ladakh nomination na le file 2 tarik ani army bencheng lo. Bokajan LAC aredi long alang li apodang itipidun lapen gahara long Amri lapen rongkham LAC long sitame alang li apodang itipidun apod alang li panta Choro Parpik lo, lapen ke Ladakh non labangso 6 People ST Parliament Tria Consensi long jasa metpet nang sepat dun alang li minit si apor usame alang li pahimone pinpen nang arjap dun kip nang campaign kai kiamat sitame jakong orang nang ipidun ilitu masiam Dr. Tuliram Longhang lapen ilitum long di Mahasau labangso Asiam Debolar Golosa lapen tim Karbiang long tim di Mahasau akan sitame nilihin pen kado gawe Choro Parpik lo lapen kado gawe nang litum sitame media ahin pen usame nang litum ahokpet alam kepali ahokpet a news kepele nang litum kado gawe la election esek abot sitame nang litum nang kewardo na pot nang litum akan sitame nilihin pen mate BJP labangso atim ahin pen kusame akan press media abang suatong kan sitame nilitum ahin pen kurwang kupilo lapen Choro Parpik lo nang litum alam kili ajoyne ahok alam kili ajoyne si pini tarik inko ra trokane burke jokani bangke insam jitna separ konola sinang litum press media kami sedang Choro Parpik. Unda law and order DCSP lapen election commission atau kansel Choro Parpik lah. Iya bangke lagi 100% lo lagi highway lapen Ladakh vote ke pool kado beta nang litum heglong lo kilitum labangso 6 dipo ST bangke 75.61%. Laso tenglo pada 6,73,000 award bangke pool kono labangso tenglo te BJP ke komnai pada 4,60,000 award bangke pon posi nilitu assessment fakta haji man kami di Mahasau kan 1% soin di Mahasau kan sitame ilito mane 80,000 award bangga long pon lapen ke di Mahasau bangga 73.30% so dah ke polo dewa visa Ladakh di Mahasau bangga 80,000 award bangga long pon lapang rumpet bangsi 4,60,000 award bangga long pon posisi ilito mane assessment ke checkpoint pon pen laan apai klang pon Bapta hai mana ke mana? Ola sampai deh, ola sih hai. Ola sampai? Ola sampai ni itu bangke AGP BJP alliance. Well, seglok lo kan ni itu tu kering ke thom, abang se hai ponji ko se ni itu ini ke cete kondo. Kering ke thom, artik. Atau soal nali. La 244 alam bangke juga Aprang IMP 3 Dipu ST Parliamentary Labangso Consensus Forensin di Sitame Parliament Long Labangso Alam Aputha Kula Labangso
alama bang kuan si kiliayat ma nili haide for taking the benefit local dan te nili kadok we holada langdam po la sorting si parliament along si parliament idul tapos la autonomous state 244 labang so alama ke kabin pen ke patun dia pansu nili claim poni अच्छा सर ते क्वेश्चन non na like Bangla Autonomous Council the existing EM for future agriculture opinion ng dulo kasi lasupot man ke ano lagi ili tumbang actually abang ke cuma batay pusa ba aprang pusa me doktor John Turong di ako sila me lason do lapian ako non la forensic di ako pusa me lason ako kimo pedo nili para bangala party to se aya sita me decision hai